Döngelenip durayım. Döngelenip durayım. Şatlık şengberim kurayım. Şatlık şengberim kurayım. Kazak tilmen dost bolum. Kazak tilmen dost bolum. Biz köngülde bolayım. Biz köngülde bolayım. Jaraysınlar balalar. Salametsizler mi balalar? Salametsizler. Jaraysınlar balalar. Bugünkü bizim taqiribimiz ultuq qundluqdan. Ultuq qundluqdan deganimiz ultuq asbobdan, ultuq taomlar, ultuq o'yinlar жатады. O'zimizda bölmemizdagi ultuq qundluqlarмен tanışayıq da. Kiyim. Buni kim giydi? Durus, әжелерimiz, apalarımız şapan deydi de, şapan deydi. Kiyim. Al bu şey mi? Mına kiyip durus kızlar giyip. Al mına kiyip de balдар, uldar giyip dursa. Үйде durus, үйде жоғарыда ілініп тұрады да. Тұмар дейді бұлдар, балдар. Тұмар деп аталатынар. Қоржын. Қоржын дейді міне балдар. Айран. Көрдіңдер ме? Ақ дейді, ақ. Міне, мына жерде қазы тұр міне. Бұл барлығы ұлттық тағамдардың қосындысы бешбармақ деп аталады. Міне, бұл бауырсақ. Ana men balada kiymek de. Bunu kim giydi? Әжелер giydi dursa. Baursaqni kim pishiradi? Men Nazira bu kim? Aha, durus. Ne istep tur? Biz bärimiz bir qaraymiz. Endi ikki o'rtalikqa bo'linib, ular qamsh uramiz, qizlar kestiga tigamiz. Şimdi kamçısı var bana. Endi o'sha kamçısını o'raymiz ular. Yalu degan ultuq o'yin o'ynaymiz. Durus, ayran, beshbarmoq dursak. Beshbarmoq. Mene bu o'slar bizning ultuq taomlarimiz. Salamimizni qaranglar. Mana aqdan avuz tiyamizda. Қатысқандарыңа рахмет. Бүгін өте жақсы қатыстыңдар сабаққа. Түсіндіңдер ме сабақ тақырыбын? Жақсы.